दा अमृतकाल सोलिगासिनो दङ बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै हर घर तिरंगा मोनसे थाबायनाय हाबाफारि बे गसाइगाव टाउनाव लानाय जादों आरो जोङो बे हर घर तिरंगा हाबाफारिनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोङो बयबो जोंनि बे मोनथाम गाबनि जे फिरफिला भारत बिमानि बेखौ जोङो बयबो न'आव बेखौ जोङो आलायनानै लानांगौ नैबे समाव गाबोन जोंनि 15 आगस्ट जोंनि स्वाधीनता जानाय बे मोनसे दिन जोबोद गोथार दिन बे दिनाव गोबां मानसिफ्रानो जोङो नैबे जोंनि जे उदांस्रि सान बेखौ गोबां मानसिया मिथिगौब्लाबो नाथाय पालन खालाया दा बेनिखायनो एबार सरकारा बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोङो बयबो न'आवहाय मोनसे मोनसे फ्लेग बेखौ उरायहोनानै एबा खानानै लायो मानो होननानै बुङोबा बे जोंनि थाखाय मोनसे पवित्र मोनसे फ्लेग बा जोंनि माहारियारि फिरफिला बे फिरफिलाखौ जोङो आलायनांगौ आरो बेजों लोगोसे जेब्ला जों फिरफिलाखौ अनगोन बुजिगोन अब्ला जों हादरखौबो जों सिबिनो हायो अननो हायो बेनिखायनो जों बिनि केम्पेइनखौ खालायदों आरो बियो दाखालिनिफ्रायनो लागातार जाबाय थादों दिनै बे जोब्बाय गाबोन जोङो मेन जोंनि उदांस्रि सानखौ जोङो फालिगोन दा बेखौ जोङो बिदिनो मेसेज होदों दा बे हाबाफारियाव गोबांथार बे ओनसोलनि जोंनि आइजो बिथांमोनजों लोगोसेयै साफ्रोमबो मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों आङो बे समाव बिथांमोनजों थेंक्स बावदों जे दिनैनि गासै हाबाफारिखौ जाफुंसारनायनि होनायनि थाखाय आरो गाबोन जे जोंनि मुल जोंनि उदांस्रि सान गाबोन जे फालिगोन बेवहायबो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनो थाखाय जों खावलायदों जोङो फुंनि बेलायाव गावबागाव न'खराव फ्लेग उरायहोनाय फ्लेग खानाय बे हाबाफारिखौ जाखांनायनि उनाव जों खाथियावनो थानाय स्कुलफोर थागोन फरायसालिफोर थागोन गुबुन मोनसे इनस्टिटिउसनफोर थागोन गभर्नमेन्टनि बेवहाय जोङो 8थायाव जोङो बाहागो लानो हायो आरो गसाइगाव टाउन हिसाबै खाथियावनो जोंनि हायार सेकेन्डारि फिल्डआव बेवहाय अफिसियेलि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेवहायबो जाहाथे बाहागो लायो मथथे जोंनि हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि माहारियानि फिरफिला बेखौ जोङो उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जाहाथे बयबो बेखौ मान सनमान होनायजों लोगोसे न'खर न'खर उरायहोनो हायो एबा खानानै दोननानै लानो हायो बेखौ लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों আমি সবাই জানো এইবেলে আমার ভারতবর্ষত অমৃতকাল চলি আছে এই অমৃতকালৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা পদযাত্ৰা আমি আজি কৰিছোঁ এইটো কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যই হ'ল যাতে আমাৰ প্ৰত্যেক নাগৰিকবিলাকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত আমাৰ যিটো জাতীয় পতাকা ত্ৰিৰংগা এই পতাকাটো যাতে আমি নিজৰ ঘৰতে হওক বা নিজৰ চোতালতে হওক এইটো এটা হ'লেও যাতে আমি উৰাই ল'ব পাৰোঁ এইটোৰ কাৰণটোৱেই হ'ল আমি নিজৰ দেশক স্বাধীনতা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ 1947 চনৰ 15 আগষ্টত এইবেলি আমি 68তম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে পালন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেই সময়ত যদি আমি নিজৰ দেশৰ প্ৰতি আমি যদি আদৰ বা ভক্তিভাৱ নাথাকে তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব তাৰ কাৰণে আমি সবাকে অনুৰোধ কৰিছোঁ এই সময়ত আমি যাতে প্ৰত্যেকে আমি এই ভাৰতৰ যিটো জাতীয় পতাকা এইটো ঘৰত যাতে লগাই ল'ব পাৰোঁ আৰু এইটো এটা আমাৰ সন্মানৰ প্ৰতীক এইটো এখন জাতিৰ গৌৰৱৰ কথা হয় এখন আমাৰ দেশৰ গৌৰৱৰ কথা হয় এইবুলি আপোনালোকে শুনি নিশ্চয় ভাল পাব আমি পৃথিৱীত জনগণ মন অধিকাৰৰ নায়ক জয় হে এইটো যিটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আমি বিশ্বৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ এটা জাতীয় সংগীত হিচাপে স্বীকৃতি পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আমাৰ কাৰণে কম গৌৰৱৰ কথা নহয় তাৰ কাৰণে আজিৰ এই ৰেলীৰ যোগেদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ বাৰে বাৰে ৰাইজে সবে নিজৰ দেহৰ প্ৰতি সবে মানে ভক্তি প্ৰদৰ্শন কৰক আমি নিজৰ দেশক মৰম কৰক ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিটো জাতীয় পতাকা এইটো আমি শ্ৰদ্ধাৰে আমি এইটো আঁকোৱালি লৈ যাতে এই যে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনত 15 আগষ্টত বা তাৰ আগতে আজিৰ পৰাই আমি ঘৰত যাতে লগাই ল'ব পাৰোঁ ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি এই পদযাত্ৰাৰ যোগেদি সবকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে চাইছে আজি এই ৰেলীত আমি কমেও 400-500 জনমান আমি এই টাউনৰ যিসকলে আশে পাশে আছে একেলগে লৈ আমি কৰিছোঁ আমি বেলেগ ঠাইতো আমি কৰিছোঁ তেনেকৈ সৰু সুৰা কিন্তু এইটো আমি টাউনৰ মাজ মজিয়াত আমি কৰিছোঁ